Živjo, moje ime je inštruktor Srđan Mišić, imam 29 let in moram povedati, da ni naključje, da je moj primek povezan z mojim telesom in mojim mišićem. Z mišićema sem se začel ukvarjati, kad sem imel nekje že zgodaj let in ugotovil, da se to moja strast in tako sem postal fitness inštruktor. Danes vam bom pokazal vaje za leđa, sama priprema res ni težka. Najprej bomo šli noter se malo izgoreti na kolo pa Orbitrek, da zagrejemo mišice, pol pa akcija. Ajde. Alo, a kaj ti delaš to? Ja, sem ti rekel, danes sem trening pokazal, da je pravilno izvedba. Narobe delaš, pej dol, da ti pokažem. Pejmo. Pet se postaviti, ja. Srđan Mišić, prikaz vaje številka 1. Vaja, jao, bolečina orang, no. Ja. Dol daš, to najprej daš dol. Odložiš kolebanca, če jo imaš v roki. Usedeš se gor, popravaš čuno, da ne speštaš. In gremo, akcija. Nazaj. 1, 2, roka gor in pol roka gor. To ti je ogrevanje. A zdaj veš? A ti je jasno? Palo, no. Pa kaj delaš to spet, no? Srđan Mišić, prikaz vaje številka 2. Vaja, krasna si bolečina ti planin. Ja, narobe delaš, daj pa je dole ti pokažem, narobe, no. Halo, in če imaš kolebnico v roki, spet jo odložiš najprej in greš, se postaviš, napneš, greš z roko naprej, položiš roko sem, drugo sem in krožiš. 1, 2, 3, 4, 5 in tudi leđa delajo, a čutiš? A čutiš, kako dela? A? In gremo, hop, hop, hop. Alo, pa kaj delaš to, ne? Danes sem rekel, da ima vaje za hrbet, ne? Pa kakšen hrbet, to ni za hrbet, pet stran, da ti pokažem. Spet, če imaš kolebance v roki, jo najprej odložiš, se prikloniš, ne? Srđan Mišić, prikaz vaje številka 3. Vaja, brka si v prirodnoj bolečini, a ne? Eto. In to ti je vaja za vrat. Glavo zatakneš tukaj not in gremo. 1, 2 in tok paše. Kot paše, in vrat ti je pol super ekstra napet. Srđan Mišić, prikaz vaje številka 4. 4, do, to. Vaja, jao, kako boli prmej za duš. Pa kaj spet delaš, no, pa to je za se žogat, no. Pa so se zmenili, kaj? Pa ne, ma ne mi bruh delat skos, ma daj neki, no. Kaj delaš to spet, no? Narobe, no. Srđan Mišić, prikaz vaje številka 5. Vaja, ubi Bože. Pa strano. Postaviš se, greš naprej. Že zjutraj z vami Zajtrk prvakov na Anteni.